الحمد لله رب العزة بأجه نبي من تعلم سنكرهنا علماء صوفي دم أمة نبي سبيلم دوسا الحمد لله رب العزة بأجه نبي من تعلم سنكرهنا علماء صوفي دم أمة نبي سبيلم دوسا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Dengarlah kisah kabar sufi diulik di tempat mulia Ibu ulama finakan nabi oleh Tuhanku yang Maha Esa pendiri daya pun oleh tiki dengar hai aki jinalan cerita Abu Ishaq al-Amiri ayah di Abu Dutanya dumna la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Lahir Abu Syibatun kosong si kurang 7 meninggai dunia makam di gobnyan bangsa bau tempat lam sayun menghangsinan kuburnya daya ngebangun ton 27 yang cukup di Siron Jaya nan oleh titi jino kamuga bangsi gom Aceh di telubana la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق
sidro sambil jaga Nayang la ilam ana abushi Hai agi singur ulam jalita Mumada ono dilelun rawi Moga hai agi berjun ke cerita La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin Jina pemimpin koledonnya Tapi putranya yang cukup mulia Abu Athaillah Rishi kamu Hai Tuhan sidro sambil jaga Nayang la ilam ana abushi Hai agi sinulum jalita Mumada ono jilelun rawi Moga hai agi berjeka cerita La